Autobiografija na prvi pogled znači sam život svoj pišem, to nikada nije pisanje života, svega šta se nekome u životu dešava, nego je to uvijek pričanje neke životne priče. Dakle, koja je životna priča to mene obeležila, da ja nju prenesem u svojoj autobiografiji i da na taj način odgovorim na ona pitanja koja Dositej kaže, idući za premudrim Pitagorom, da čovjek treba sebi da postavi. Dakle, Dositej je u jednoj dubokoj klasičnoj tradiciji, osim što je u tradiciji prosvećenosti, dakle, pitanje o sebi, ko sam ja, šta sam činio, šta treba da radim, to je ono što je bila antička koncepcija brige o sebi, dakle, spoznaj samoga sebe, ali i brini o sebi, razvija i svoje unutrašnje biće, to su činili i stoici, epikurejci, posle to naravno prešli kod hrišćana, to je sad jedna druga i velika tema, ali Dositej se nalazi na polovini životnog puta. Znamo Dante kada kreće na svoj put, on ima 35 godina i kaže to je sredina životnog puta, to je bilo shvatanje toga doba i Dositej se upravo u tom trenutku osvrće da kaže nešto o sebi i da govoreći o sebi kako sam postao prosvećeno biće, zapravo ohrabri svakog Srbina da i on krene svojim putem i da i on postane prosvećeno biće.